Mong wan gembira daripada naik podium lagi nah ulun marinai. Soalnya tetamu pulang wan bulan Ramadan. Cuma nangaran hari pertama puasa nih rancak kalupanan ulun. Besokan tadi aja bangun guring. Turun ke dapur mengambil cangkir membuka palis gula sakar wan kopi. Babaya ulun hendak menghirup. Sekalinya ada sepunsur marjan di TV. Harau hanya diingat pada lagi puasa. Jaka tahu ulun habisakan dulu minum kopi hanya menyetel TV. Gasan bubuhan ahli hisap juana. Disa simpan ya rokok atau silip-silip pas siang puasa. Buat dalam jokandraan kah? Jangan mancis wan rokok troy bandakan aja di higa bantal. Kalau hilap bener iba pada puasa. Sekalinya rokok nang 10 bilah sisa sahur. Timbul pas bang maghrib sisa 2 bilah aja lagi. Bahubung bulan puasa. Ni julak ulun julak rosihan atau julak rosi ada jawab pasan. Kita nih puasaan masuk tahun kedua kupit nih ya kalau. Mun tahun semalam kan hahanyaran ada kupit. Mun tahun ini hahanyaran ada vaksin. Han ada tatarang upih sudah ibaratnya mun ada vaksin nih. Nah kabalujuran julak rosi hanyar pagi tadi bah vaksin. Di puskesmas Cempaka Kartak Baru Ilir. Jadi ujar Sidin jangan takutan divaksin marina ai. Tapi tetap juga jangan taya wan jangan langah kita wan para tokol kesehatan. Baik wayah tarawihan, tadarusan, wayah buka bersama, wan lain sebagainya. Cuman fix pang bulan puasanya ulun masih membujang nah marina ai. Karamian mamulas gas nih pang. Lawan juga julak rosi ini kada peka-pekawan kamanakan. Jaka cariakan ulun binian banjar. Ulun dangar di talok tiram, di kalayan, di kuin kacil itu langkar-langkar galuhnya. Mun kada ada nang balu, nang bujang gin ulun himong aja julak rosi ai. Batamuan pulang kita lawan bulan puasa walai. Ulun dangar haber amang Rosi hari pertama puasa kada ingatan jasa otak kinum kopi. Amang Rosi itu mulai bahari ya kisah pangalupanan ka itu. Ulun ingat benar bahari wayah Sidin baelang ke Samarinda buka bersama kami. Bahutang dulu aja Sidin. Aku nih kada ada sawat merupakan duit dolar lawan rupiah aja Sidin. Sekalinya sajampal gubang sampai wah ini kada ada dibayarinya. Piragah kalupanan aja tuh lawan hutang. Padahal ingat aja amang Rosi itu bahutang mengisi kuota suah jual lawan ulun di air sel sampaja. Muiyak ulun non amang Rosi itu hari-hari hawar mangait hotspot tarus bahan no batakon password wifi bapada gasan membuka WA aja jar sakalinya bandunut One Piece mulai episode 1 pas ulun tawarin nukar kuota harau berhutang juga musti pambila hari raya rancak amang Rosi nang badahulu mau ucapakan lahir batin jar ulun ayo kita barilaan tapi utang pulsa ingati hiih Jasidin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kada ingat juga aja berhubung kita masuk bulan puasa jadi ulun mewakili segenap keluarga besar air sel sampaja hendak mengucapkan marhabannya Ramadan selamat menunaikan ibadah puasa. Nangaran puasa nih kan kita menahan makan, minum, wan hawa nafsu ya kalau marina. Jadi ada nang suah batak non ulun mun malempok tuh pang batal lah puasa aja. Soalnya lempok kada dimakan, kada diminum, kada juga dihisap kayak kukus rokok, tapi menghirup harumnya aja. Kukusnya kada ada, jadi sama kayak menghirup minyak harum kalau aturannya kada bata jarnya. Nah jar ulun luput bigi paparing ini batakun nangaran malimpuk nih jar ulun puasa kah kada puasa kah tatap kada boleh wan limpuk nih kan termasuk nafza juga. Apa nafza tuh? Menurut buhan BNN, nafza tuh narkoba, psikotropika, wan zat adiktif. Nah, jadi limpok nih kan mengandung zat adiktif gitu. Nang bila disalahgunakan, misalnya dihirup, bisa mula tarabang ke alam angling dharma atau mabuk kayak itu jah. Wan segala hal yang memabukkan tuh kan dalam Islam haram hukumnya. Jadi wajib kita jauhi kecuali mabuk perjalanan di taksi kol holo sungai. Itu lain lagi. Nah, babulek kisah nafza tadi. Ulun langsung keingatan wan amang ulun ya amang Uski. Nang hari ini 20 April 2021 sudah dilantik jadi kepala BNN Kota Banjarmasin. Nang dilantik oleh kepala BNN Provinsi Kalsel, Brigjen Pol Jackson Lapalonga. Selamat menjalankan tugas wan tanggung jawab mang lah. Mudah-mudahan banua kita nih semakin aman dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, wan zat adiktif atau wan nafza tadi. Wan jua penduduknya tuh anom kada ada lagi nang menggawil barang nang babahayang ini. Cuma kepanjangan nafza versi orang puasa ada juga amang Uskiai. Balain wan versi BNN jadi nafza itulah in nasi, A agar-agar, P putu mayang, Z jus mangga, A amparan tatak. Han apa aja kok? Gunting batu ginjal. Pian dulu kan cai. Bapak ya kah? Sebutkan nama daerah di Kalsel nang menyambatnya berulang-ulang. Alo. Bati-bati. Kait-kait. Mali-mali. Jur. 4 surah imam tarawih nang paling diketujui makmum. Kuliah, kul huwallah, wal asri. Inata ina.
Sambatakan 4 buting galaran Paman Rosehan. Sang Halipah, sang idola, Faris RM, Wan Julak Rosi. Iya. Kemanakan? Aku pulang sabutakan 4 pantai yang ada di Banua. Pantai Tekisung, Pantai Batakan, Pantai Angsana, Pantai Hambawang. Pantai Hambawang nggak ada pantainya, ada. Apa kebiasaan pertengahan Ramadan malam ke-16? Oh, orang bakunut inya sujud pada hulu. Kenapa? Gawian Amang Rusi itu orang bakunutnya malah sujud. Padahal ulun sudah banajar hari raya tahun semalam marina ai. Mun kawa mudik hari raya tahun gini, ulun pacang becalon jadi pembakal di kampung. Soalnya lagi rame ini urang hendak pemilihan pembakal. Ilmu-ilmu nang ulun dapat di MotoGP sudah siap banar ulun terapakan di dunia kapembakalan. Tapi lantaran Covid ni balum tuntung, wan demi man hati aturan arjabat pemerintah juga. Tatunda pulang ulun mudik menjenguk calon mintuha di hulu sungai marinai. Padahal ulih-ulih mudik sudah ulun tukarakan gasan sidin. Tapi cap gajah buka, ba imit tay ulun bulanja hidup di benua orang ni marinai. Maharap kiriman kuitan supan umur tuha. Gajih membalap MotoGP babaya sangkut gasan ukar baras pitrahan. Makanya wah ini ulun berusaha sampingan bejajah gulali di tali sini. Suah jiwa pang waktu kakanakan bahari bakuliling bejajah gulali karas nang katapung-katapung itu di pasar sudi mampir. Barang aja ulun nih berusaha asal halal daripada jadi pengedar narkoba. Ulun ingat banar pesan amang ulun amang Uski sidin kepala BNN Kota Banjarmasin atas perintah kepala BNN Provinsi Kalsel Brigjen Pol Jackson Napalonga melalui kepala BNN Kota Banjarmasin Jarsidin tapalipit kaya apapun hidup kita dalas hangit kada narkoba, baik itu jadi pemakai, pengedar, apalagi jadi bandar. Nah jadi gasan sanak-sanak ulun di Banua atau nang lagi di perantauan hendak mudik ke Banjar kada kawa, duit habis, UMKM kada dapat, prakerja lucong, kaluai kina lantaran kada sing duitan ada nang menawari barang haram minta jualakan, uncuinya ganal misalkan. Jangan coba-coba pian seumur hidup pacang menyesalnya. Di dunia sakit, di akhirat digulungnya munkar nakir jadi kakicak. Pupus juga sudah harapan ulun hendak mudik nih marinai. Kapuas Tanjung habis bajagaan. Padahal sepandok bacalon pambakal sudah dikitak di kampung. Kada jadi ulun bersaing wan pambakal rongkang. Hendak bai dabul umpat mudik bobot dalam motor ambulan. Kau pindah katulahan sakaratul maut bujuran. Hendak umpat mudik di motor orang mangkut kambing. Kalau pindah kambingnya nang batianan. Hendak mudik balik kaptir. Ku pindah sangkan orang tatak gulo. Muyak-muyak bebuat di karanjang kurir Ciinti ranai. Bakus play satu mat jadi kardus tapi. Kita bakiuin iyan na Amang Rosi ay ya kah Amang Rosi dapat juga hampers hari raya. Nah terus tarang ulun hanyar tahu juga istilah hampers nih nah. Ulun kira pupuk bayi sekalinya ngitu pampers di bubuhannya. Ulun nih marina tahunya one parcel aja. Cuman biasanya mun orang dapat kiriman parcel isinya kungguan sebelik, limus, wadai mari, astor, gula, kopi. Ulun maka dapat parcel isinya baut bonel, uli samping, pelang bintang, kaca hilim, pelor starter, sok tabung. Disuruhnya maigut wasiwara ulun hari raya. Rupoy gigi. Julak Rosihan atau Julak Rosi adalah berbagi parcel. Ada marinai. Ulun gintakan juga. Pas banner ulun harap-harap kawa juga kah jar ulun nukar wadai karing kesan hari raya. Gaji MotoGP balum cair. Sekalinya Julak Rosi ngirimi parcel. Kata jadi ulun menyurung gebin beranda mun ada tetangga nang beelang ke rumah. Rutin pang Julak Rosi ini berbagi parcel saban tahun. Sebagai bagian dari silaturahmi nang kada putus jasidin. Guru-guru, ustad, kiai dapat juga. Insya Allah berkah Julakai. Julak Rosi juga bepasat. Gasan sabarataan. Silakan berbagi parcel, berbagi hampers. Tapi ingati juga jakar fitrah nang wajib jangan sampai tertinggal. Aja selamat Idul Fitri aja memarinai sabanuaan. Berhubung kita para PSO juga nih. Jadi nang mana nang babida pilihan hupnor minta halal wal minta rida aja barataan. Politik ya politik tapi aku Islam ya tetap nang utama. Amang Rosi kapan bantaran jujuran? Tahu. Bila Amang Rosi bantaran jujuran, parcel hantarannya dikirimi Julak Rosi, narima lah kira-kira. Mun ulun nih narima aja pang mun dipaksa. Bagaya Julak Rosi ya. Aja dadah dulu marinalah. Mudahan kita bertemuan pulang di Idul Fitri tahun depan. Assalamualaikum.
ulun nih semalam salawas patah tangan, dia bisa Marinda aja walai. Parai membalap MotoGP, ulun bawa bajual kota lawan aksesoris di air sel Sampaja. Nah, ini ulun kawa pulang membalap. Jadi tulak pulang ke luar negeri semalam tuh. Ngintugin rabah pulang, untung kasih lawa aja. Sangwan minyak bintang matan Samarinda masih ada. Jadi mbah dikasih satu mat gin wigas. Cuman rasa marmal liwar hati kada kawa jua mudik ke Samarinda ulun hari raya Idul Fitri tahun ini. Sama lawan Amang Rusi, ingin balik papan aja ulun babulik pulang ke Spanyol. Tapi ada pang sudah bervideo kalan lawan Amang Riyadi semalam tuh. Tuntung sidin sholat id di Samarinda sambil mengacari ulun di video makan ketupat kandangan. Tapi ada hikmahnya pang ulun kada kawa mudik nih. Kawa pulang tahun ini di Spanyol tak makan bipang ampawang. Makanan khas di Spanyol itu bila hari raya. Apa garang bipang ampawang tuh jar? Mbah yuk bepang, banting panggang, ampawang. Kan banting hewan khas di Spanyol. Nang jadi dadagan atau tukang masaknya siapa? Bubuhan Matador.